imibumbe 6 igiye kugaragara mu kirere cy'isi ikurikiranye. Ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ikirere kiraza kuba gitandukanye nuko kiba kimeze mu busanzwe, aho imibumbe 6 Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Venus na Saturne iraza kugaragara yegeranye imeze nk'iri ku murongo umwe, ibintu bidasanzwe bibaho. Aho umuntu araba ari hose ku isi ndetse na hano mu Rwanda, nyuma yo izuba rimaze kurenga araba ashobora kureba mu kirere akabona uku gukurikirana kw'imibumbe kuzwi nka planetary alignment. Impamvu iratuma ibingibi biba ishingiye kuko imibumbe izenguruka isi. Buri mubumbe uba ufite inzira yawo wihariye unyura muzenguruka isi kandi ukagendera ku muvuduko wawo wihariye. Urugero, iyi si dutuye ifata umwaka umwe kugira ngo izenguruke izuba, ariko Jupiter ari nawo mubumbe munini kurusha iyindi ifata imyaka 12 kugira ngo izenguruke izuba. Ni mu gihe wa Saturne umara imyaka igera kuri 29. Uranus na Neptune iri kure cyane y'izuba ifata imyaka 84 n'ijana kugira ngo ibizengurutse izuba. Iri tandukaniro mu bihe n'umuvuduko by'imibumbe bituma hari igihe kigera mu kuzenguruka kwayo tukabona imeze nkaho iringaniye ku murongo umwe yegeranye, ariko bikaba igihe gito kuko itayongera gusiganwa. Birumvikana ko bifata indi myaka myinshi kugira ngo ibintu nk'ibi byongere kubaho. Nubwo ariko muraza kubona ko iyi mibumbe isa nk'iteganye, mu by'ukuri siko biba bimeze uramutse ubirebeye nk'ahandi hatari ku isi. Igihe kiza rero cyo kureba ibi bihe bidasanzwe ni nyuma gato yo kurenga kw'izuba hagati ya saa 12 n'igice z'umugoroba na saa 3 n'igice z'ijoro. Biraza kurushaho kuryohera amaso yawe nubireba witaruye urumuri rw'amatara y'umujyi, aho ikirere kiba kijimye. Aho uraburi hose ikirere gikeye urabasha kwihera ijisho iki gikorwa. Ubwanyuma ibi bintu biheruka kuba hari mu 2022 nubwo imibumbe 5 ariyo yonyine yasaga nk'iyegeranye mu kirere. Byitezwe ko bizongera kubaho mu 2040.